لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به من نعمة. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على أعلم الناس بدين الله وسيد الأولين والآخرين وأفضل المصطفين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار الكرام وعلى من تمسك بدينه وهديه إلى يوم الدين. أما بعد مسيبة جلبة تدبة سيبة ستندرابة fewndo ɗo e nde ɗo tolande teddunde barkinande kaɗerol meɗen teddungol barkinagol woni comprendre l'islam. On fof e moɗon mo be ka wontiri inde mum e yettore muɗum jammore muɗum e wowande muɗum noddande. Mi fewtini on fof e moɗon goɗo salminago teddungo barkinago, salminago islamu, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Ahmad Wuri Diallo, Mariatou Sow, Mouhammad Adama Diallo e dendagal iwtiroyoɓe ɓaawo Bari Alhasan e dendagal tolodaɓe ɓen fewndo ɗo e oɗo saa'i hino punnodira. Mi yetti Allah subhanahu wa ta'ala e dow ko waɗi en julɓe. Mi duwanike ɓurnaɗo tagi fo gondolira yurmede annabi meɗen. So ɗon feƴƴi haray alhamdulillah en yetti Allah subhanahu wa ta'ala yettore nde o foddi en jarnimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarore nde o foddi e dow nemaji makko ɗin e dow meɗen. Si en wi en lintu nemaji ɗin en wawataɗi moftude. haray siɓɓe an, nene gotoɓe an, musidɓe an e enɗan, musidɓe an e diina, kafidaɓe an dendangal ko wiyete kon enɗan e fiyakuji diina. haray eɗen fuɗɗino yewtere yontere hande. haray hande ko huccitande ɗimmere nden ko wiyete kon deuxiéme partie on the second phase inchallahu. e ko yewtunoɗen kon haray ko ɗum faalaɗen timminde hande. ɗulle ko honɗum woni ko yewtunoɗen fi muɗum ko fi oɗo suka julɗo e diina makko islamu kan, mana al islamu wa shababu, islam et la jeunesse. diina l'islamu kan e enen ɓeɗo sukaɓe ko honɗum woni ko duwaɗen kaɗo diina, ko honɗum duwaɗen waɗande kaɗo diina, ko honɗum kaɗo diina habbori en, ko honɗum oɗo islam sabbori en enen kadi comme contribution mo hanɗen waɗude tawa on contribution meɗen ɗon o puusanay en diina kan sengo yeeso. Islam on si tawi o yaari yeeso, islam on so ɓantike musidɓe an julɓe tedduɓe, haray en ɓuttini, haray en ɓantike, haray en yaari yeeso. si islamu rétrogradi, mana islamu waɗi tatarruf e meɗen, di e meɗen, ko ɗum woni haray en retardi bange adna meɗen e lakara meɗen. sikkoɓe ɓen wonde islam ko diina ka andanɗa hoore ma ko aspect ji lakara tun, islamu woni ko janni, ko fiyakuji lakara tun, ɓen ɗon koɓe faljuɓe. sikkugol islamu on kañum ko fi programme lakara tun woni ko islamu jokki. ɗum ɗon ko paljol molanagol. islam ko sa'adatu darayni, islam ko bonheur, islam ko malal galleji ɗin ɗiɗi. so tawi neɗɗo jokki oɗo islam ka hoore adna ɗo o ɓuttinayi,
o wuuray e jam. Ƴetten misal ndaaro Makkatal Mukarrama e Madinatul Munawwara, ndaaro wano Konakiri ɗo, ndaaro wano Freetown en, ndaaro Monrovia en, ndaaro Dakar en. So yi'i no yimɓe ɓen wuuriri noon e leyɗe jogitiiɗe islamu ɗen, ko ɓe ɓuttini kon, ko ɓe hisi kon, mo goɗɗo hulangel mum no jatta, goɗɗo hulangel mum hino, goɗɗo hulano tooña, goɗɗo hulano baga, ɗum pellet kaka leyɗe ka islamu ɓuri jogitade yimɓe ɓen ɗon, ka yimɓe ɓen ɓuri jogitade islamu ɗon ɗum woni. O yehi Arabie Saoudite, Makka e Madina, buti kare mo heewi cok, hara marchandise ji ɗin ko plaqueji or e ko waywa muɗum, tawa jommum si haaji mum yani ɗon joni iwgol ka boutique yaka suudu makko, o pooɗay toni ɓokkun ɗon, o tira kun ko hino holla wonde jom boutique on fewn ɗo ala ɗo, o nanga lawol ngol o yaha. So yeeyi ha ma soppude o hetti ka makko, a taway ko nokku ngotu ma nokkel ɗi tun o mari kawnada saabi o soka. Nokkeli go buyi ko heewi e ko yeyete kon ko nin accirte hay soketake. Jommum yaka suudu ya fowto ha ɓernde mum ɓutta, o arta kadi o toppito golle makko ɗen. Ɗe leyɗe ka tawata yimɓe ɓen no éduqué kono na éducation islamique, musidɓe julɓe tedduɓe ɗum eɓɓotako. Mo eɓɓi ɗum kanko e hoore mananku makko ɓe gayniday ɗon, sabu sa hucciti a aynari yeru wo kun ittuɗa haqqille ko jeyɗa kon, a tawi goɗɗo go ƴetti yaadi e muɗum, goɗɗo go wujji, goɗɗo go jatti. ɗum ɗo no tindinawo nde haray ko yen ɓeydu wakkilade fi kaɗo dina islam, ɓeyden jogitade oɗo dina islam. Sengo ka sandu yewtere men nden woni liƴorde ɗon bange sukaɓe ɓen, mi andintinno en yontere hande ka finande meɗen ma ka yewtere meɗen, ko honɗum wiyete suka, ko hombo wiyete sagata, ko hombo wiyete jenejo, gorko e debbo. Sappiɗen karamokoɓe ɓen ko gila duuɓi honɗi ha duuɓi honɗi ɓe wiyata neɗɗon ko sagata, sabu neɗɗon himo mari étape ji tati, escalier ji tati e nder gurdam makko ɗan. Allah tabaraka wa taala wi ella tarkabunna tabaqan an tabaqin, on waɗɗodiray e fawtande e dow fawtande, bi mana dewtande e dow dewtande, échelon e échelon, étape e étape. Neɗɗanke o iway ɗo o yaha ɗa, o iwa ɗon kadi o yaha to, ko ɗum woni eggale gurnan aduna ɗan, ko ɗum wiyete tabaqan an tabaqin, eggale, ma wiye étape ji, ma wiye lelanɗe. Joni noon oɗo neɗɗo hiɗen andi gurdam makko ɗan ko fuɗɗorta ko paygel yagal ko wiyete bobo yagal. Allah tabaraka wa taala wi ɗon ko loore e foofere. On faami loore e foofere, Allahu alladi khalaqakum min da'afin, Allah woni tagu ɗon immorde e loore, immorde e foofere. ɓawo ɗum neɗɗo yaha ñande go taw woni sagata, woni suka kecco, gila ɗon o wawani hoore makko, o wawi dartade souffrance ji arayɗi ɗin e makko, o wawi kanko kadi programmade fi no o hettora e fi no wurira gurdam moƴƴan, e fi no o daɗira ko wiyete basal en, majjere en, tampere aduna en e ko waywa muɗum. Gila ɗo wiye on tigi ko suga, ko sagata. Allah tabaraka wa taala wi summa ja'ala min ba'di da'fin quwwatan, ɓawo loore nden, ɓawo foofere nden, ɓawo lo'ugol ngol, Allah tabaraka wa taala waɗay on kadi o itta on immorde e loore nden, o waɗa on e noone doole, e noone doole, e noone doole. Ceerno Diallo no wiya en ɗo e Europe criminel ɓe no woodi, ɓen criminel ɓe ɗon kala ko welsindiɗa ko jeyɗa ɓe wujjay. ɗum ko goonga. Kala ka islamu ala musidɓe julɓe tedduɓe on tawa yimɓe ɓen ɓe wuura e jam. Kala ka islamu woni a tawa yimɓe ɓen hino wuuri e jam. Ɓe wi sharia islamu on woɓɓe no muusini fi makko, ɓay o taƴay jungo gujjo, ɓay o lapiday neɗɗo jombuɗo e jombaɗo si waɗi zina, ɓay o foccay neɗɗo silbaterjo waɗɗo zina patawol 100, kono ɓe yejjitu goɗɗum. Ɓe kalkilali masiboji ɗin, geddi ɗin, crime ji ɗin, conséquence ko ɗin mari kon no ɓuri ɗum. Aade goto ko jungo mum taƴete kon, o wujjitoya kadi ngoɗa kadi taƴe, o wona joni ala juuɗe ko wujjira,
wona ɗum ɓuri fanɗude probléme dini nde on rondoto finkaɗi aɗa naata e famille wara tato yahoya kadi e famille goo to kadi wara gooto yaha e famille goo wara jongalle ɗen sakko soferɓe hoore laawol ukka yiite wara yerumo kural hawre e muɗum wo oɗo crime ɗo hino janɗi ɓuri ko jungo makko ngon kanko tun taƴano kon wi'ede yo jungo gujjo on taƴe ka islam ko solution fi yo jama on fowto saabu ka o heɓi anni e bonɗo ɗon yahugol ƴetta ko o jeeya ñande jon konko o ƴetti ɗon dartimo wo simo jogii aala o reway e wonki makko kin ɗum kan hiɗen andi ɗum isan islam kala ko islamu addani en yon andu ko lekki probléme ɓurɗo mawnude konko yiya ɗon kono ayɓe islam ɓen ɓe ala en hollude résultat e conséquence ji ko woni kon e nder trouble ji ɗin e nder crime ji ɗin ko ɓe woni ƴettude tun ko sharia on addi kon islam on ɓe nabzay wi islam no wiya jungo goɗɗo taƴe islam wiya goɗɗo focce islam no wiya goɗɗo ware kamɓe ɓe darata on ɗon kadi hari ko warowo ko jelo o wari si o waraka ko jelo o wartoyto en yii bandiɓe nangaɓe adda ka tribunal ji fi ñawede ɓe ara kamɓe tigi ɓe testify no ɓe ara ɓe qirrito ɗon ɓe waɗi crime ji komin warno kaari komin warno kaari komin warno kaari on ɗon so accitirama noon o andi wargol ngol na ella ko ɗum o waɗoyta ko waroygol kadi goɗɗo goo ko ɗo waɗi allah tabaraka wa taala wi en walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab onon jomiraɓe haqqillaji taske moƴƴa ko wiyete loi de talon kon si goɗɗo fusi yitere goɗɗo yitere makko fuse mo tewike tufi kinal goɗɗo kinal makko tufe mo tewike toƴi nowru goɗɗo nowru makko taƴe mo tewike itti wonki goɗɗo kankadi wonki makko kin itte allah tabaraka wa taala wi gurdam moƴƴan no wodani on e ɗum on jugement ɗon emo wondani on e gurdam moƴƴan kono ɓay jama on ala jangude dina islamu kan jama on kadi ala heɗade islamu on kaw dowa heɗede ɗon jama on no hooli ɓeya ɓe allah wino ko bomɓe jama on no huti dina kan no huti julɓe ɗimmoɓe mum ɓen ko ɗum waɗi fayda hiɗen weeli dirasinude hiɗen weeli dirasinude enen tigi ƴette ɗen waɗe ɗen aala ko haɓire dina men kan ko haɓire coutume men on ko haɓire culture men on ko haɓire civilisation men on ko haɓire gurdam men moƴƴanɗan haray de ɗon fi oɗo suka himo duwa gollande oɗo dina islam himo duwa waɗande kaɗo dina islam yoɓitugol bal ko islam ɓuri waɗande bani adama on ko wiyete kon moƴƴere islam ɓuri arrange bani adam dini ko kan ɗon woni arrange islam on kon ɗo geli allah tabaraka wa taala yewti en aya qur'ana goo o wi onon ɗo si tawi on daraki fi kaɗo dina o wi mi pottinayi on si mi pottini on mi addoyay woɓɓe goo lam yakunu amsalakum ɓen ɗon ɓe watawa moɗon few ɓen ɗon ɓe gollanay dina kan e aya qur'ana goo kadi allah tabaraka wa taala wi ɓeɗo yimɓe ɓe islam on ari e dow muɗum si ɓeɗo salike gollangol dina islam kan mi ƴettay gollangol dina kan mi fawa e hoore woɓɓe goo ɓen ɗon kan salotako gollangol dina kan wa in yakfuru biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bi kafirin ko nin allah tabaraka wa taala woni ko holliri en ɗum ɗo fof no holla wonde ko en immo daro ɗen wakkilo ɗen sobino ɗen fi kaɗo dina tawde ko gollanten dina kon ko hoore men wonɗen gollande man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alayha kala golluɗo ko moƴƴi o gollani hoore makko kala on mo golli ko boni o gollani bone on kadi hoore makko sabu bone on ƴawaymo sabu bone on ƴawaymo haray e siɓɓe a julɓe tedduɓe mise heewɗe no woodi hollayɗe wonde moƴƴuɓe aran ɓe kurkaninoɓe dina islam ɓen ko ɓe darino heɓe kurkano kaɗo dina hari ko ɓe sukaɓe le plupart en wi ari a 100% en wi ari a 90% kono noon a 70% han 80% gila 55%, 60, 65 han 70 moƴƴuɓe aranɓe ɓen koyte salafu salihi en ko ɓe darino gollangol oɗo islam ka fuɗɗode maɓɓe hari ko ɓe sukaɓe wawɓe wa meɗen
hari ko ɓe sukaɓe wawɓe wa meɗen fewdoɓe fuɗɗi gollande kaɗo dina islam. Se wi noon salafu sali en moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen ko wiyete salaf ko yawtuɗo, ko wiyete salihu ko moƴƴuɗo. si wiyama noon salafu salihi haray ko yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen. ɓe yawtuɓe moƴƴuɓe eɗe wawi ƴettude gila e fewdo mawɓe meɗen ɓen babiraɓe meɗen waliyaɓe Fuuta Jalloɓe guili ɗon fi muɗum, yara noon ha hewta e aimmatul huda almamiɓe dina wano imam Malik en, imam Abu Hanifa en, yara noon ha hewtoya e tabi'ina en, yara noon ha e tabi'una en, yara noon ha e sahaba ɓen. ko homɓe wiyete sahaba ko ɓeɗo julɓe gomɗinnoɓe Allah e nelaɗo, wuridunoɓe makko kanko nelaɗo e hoore ɓe gomɗinimo, ɓe wondi e makko, ɓe yangude e makko bimbi e kikiɗe ndiyam e nangue, sattede e newende, ɓe wallidiri e nelaɗo sallallah alih w sallam ha dina kan ñiiɓi. woɓɓe mabɓe faati nelaɗo wattiniɓe, woɓɓe mabɓe tawa wattingol nelaɗo on ɗum woni ɓe faati ɓawo fatagol nelaɗo sallallah alih w sallam. ko ɓeɗo wiyete as sahaba, sahaba ɓen. ko homɓe wiyete tabi'una en, ko homɓe woni wiyeteɓe tabi'una en. tabi'una en ko ɓen ɓe andanɗa hoore ma, ɓen ɗon ɓe ari ɓe wuuri daari e nelaɗo Allah on tigui, kono ɓe wuuridi e yogaɓe e compagnon ɓe nelaɗo ɓe sallallah alih w sallam, ɗum woni ɓe wuuridi e yoga e sahaba ɓen. ɓen kadi fi maɓɓe no anda hewɓe ɓen a maɓɓe hakkude defte muɗum e konguɗi muɗum e siraji maɓɓe, biographie ji maɓɓe hino windi waali. ko homɓe wiyete tabi'u tabi'in, ko ɓen artunoɓe ɓaawo ɓen ɗon kadi, tawa e hino ɓeɗo ɓe yiyari nelaɗo, ɓe yiyari sahabajo nelaɗo, on faami, ɓe yiyari nelaɗo, ɓe yiyari sahabajo nelaɗo, kono ɓe yii yi'uɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen tawi yiyari nelaɗo. ko ɓeɗo wiyete attabi'u tabi'ina en, tabi'u tabi'ina en. ɗeɗo girele tati, giral nelaɗo e sahaba en, giral tabi'una en e giral tabi'u tabi'ina en, karamakoɓe go wi'i ko ɓeɗo wiyete salafu salihi, ko ɓeɗo wiyete moƴƴuɓe yawtuɓe ɓen. woɓɓe go wi'i salafu salihi no ƴetta gila ka tabi'u tabi'ina en, troisiéme groupe on, deuxiéme groupe on ɓawo nelaɗo sallallah alih w sallam, ɗum woni les successeurs des successeurs du prophète, les successeurs des compagnons. ɓeɗo ɓe andanɗa hoore ma ko kamɓe succédi, kamɓe arnoɓe ɓawo sahaba ɓen. a soggiray noon ha yaha e nelaɗo on, ha feƴƴa yaha e annabaɓe e nelaɓe, ha ka ɗum haɗoy ka moƴƴuɓe feƴƴuɓe, ɓeɗo fof ko ɓe salaf. woɓɓe go wi'i salaf hay ɓenma julɗo on moƴƴuɗo kin moƴƴuki ha wawma heɓude wonɗa ɓiɗɗo moƴƴo, gilay on ɗon ha ka moƴƴuɓe haɗoy ton, tawoɓe yawti ɓe wuuridaka ɓe wodaka, génération ji maɓɓe feƴƴino, ko ɓeɗo wiyete salafu salihi en. fiɗongo mi addi définition mo mi adi addude on, ko on ɗon ɓuuri wonde ka defte, wonde salafu salihi en ko groupe aji tati, ko nelaɗo e sahaba en e tabi'una en e tabi'u tabi'ina en. ala kulli halin komi faala wiwde ɗo, ƴetten kadi deuxiéme groupe on, définition mo ɓe waɗi on, baken e ɓeɗo yewtere men nden nde wawa sembude, nde wawa heɓude orientation e bange ko heno famina en ko faalaɗe yewtude ko musidɓe julɓe tedduɓe. hara haqqillaji men ɗin orientoto effectivement e but yewtere nden, saabu ko wonɗe yewtirde nde ɗo yewtere ko fiyo sukaɓen andu wonde gollangol dina kan e kurkanagol dina kan, ɗum ko golle meɗen enen ɓeɗo sukaɓe, mawɓe ɓen wonana en sembinoɓe, ɓe wona ballo, fayɓe tosoɓe ɓen wona espoir meɗen on, si iwi e meɗen ko kamɓe. ko nin islamu tambitorte, jiilin min jiilin ila jiilin, an jiilin wa jiilin, koyo giral kaariwal ƴettu e giral kaariwal, giral kaariwal kadi ƴetta e giral kaariwal, ko non islam tambitora ha hewti e fewndo meɗen ɗo. joni noon si en daari ka ɓennelaɓe e annabaɓe, en heɓay ɗon exemple ji palpable ji
frappanji tindinayɗi wonde annabaɓe e nelaɓe ɓen koɓe sukaɓe wonno, koɓe jeune ɓe wonno, fewdoɓe wonno cippirande oɗo islam. Mi jonna on mise. ƴetten annabi ibrahimu alayhi salatu wassalam. Annabi ibrahima ko suka wonno, kono o suka wiyeteɗo ibrahima ɗo annabajo nelaɗo allah, annabajo moƴƴo, dartinoɗo oɗo lanɗo criminel jo, lanɗo dundarankejo, kefeero ɓalejo, wiyetenoɗo Numrud. Annabi ibrahima o arno darti Numrud dartande tiiɗunde. Numrud la'natullahi alayhi o nodditino wonde ko allah. Kanko o proclamani hoore makko ko wiyete kon divinity, wonde ko allah. He called himself divinity. He claims divinity. O ƴawli kanko Numrud ko wiyete allahnka ko e gotimbaku, wonde ko kanko woni rewete ɗon, kanko woni tagu ɗon, tawi koye hoore fenande. Allah subhanahu wa ta'ala nuli ibrahimu alayhi salatu wassalamu e makko yo yahu fennamo yilta yimɓe ɓen e jokkugol mo kanko Numrud e fewta ka Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi ibrahimu alayhi salatu wassalam ɓay o ari o gerdi e ɓe, o gerdi e Numrud, fiyo Numrudu fennito wonde na kanko woni Allah. Awa si tawi Numrudu fennitotako, toujours himo confirme wonde kanko woni Allah, himo proclame wonde kanko woni Allah, hara yo yimɓe ɓen kan andu koye fenade Numrudu woni. Ko ɗum ɗo woni mission ji nelaɓen e annaba ɓen, ko argol yeeto faljuɓe ɓe yoɓe accu ɓe holla jama on ɓe faljiɓe bonni. Si ɓe accari ɗum, awa jama on ka yeete wotaw jokku ɓeɗo ko faljuɓe ni, ko majjuɓe ni. Ko ɗum ɗo wonno mission ji nelaɓe ɓen e annaba ɓen. Ɓawo annabi ibrahima yettini ka diina, o yettini oɗo tawhid, Numrudu darti gangataranni, wi annabi ibrahima ko wi kon yo yimɓe ɓe rew Allah goto marsata e leydi Iraq. Sijal on fuɗɗi ko wiyete kon, combat on ko ɗon fuɗɗi. E nder ko ɓe combatata kon, annabi ibrahima no wajade yimɓe ɓen, Numrud no tabintinande ɓe wonde kanko woni reweteɗo, annabi ibrahima no fennude mo. Ñande goo hitande ɓe mari feeto molanago, festival mo ɓe watta, carnaval molanaɗo mo ɓe watta, ɓe defa ñi'ele sadakaji, ɓe ara ɓe naada e suudu ka sanamuru maɓɓe jandu ndu won ɗon, ɓe acca ɗon ñi'ele ɗen e ñameteji ɗin, ɓe yaha ka ɓawo pelle. Numrudu ƴawa jooɗo e jullil molanagil, giiteli huɓɓine sera nano e ñaamo, girdi gardare waɗe no andi to non carnaval, yimɓe ɓen ara sujjanamo kanko Numrudu ɓe rewamo. Hitande be hiɓe mari on feeto, wono Imamul Bagawi yaltinirani en noon ka tafsiru makko ga e Abdoullahi ibnu Abbas radiallahu anhu. Ɓawo nden hita ɓe wi Ibrahima ari yaaden, annabi Ibrahima inni accelanɗo inni saqim, miɗo so'i nawnare seeɗa, miɗo muuse, mi wawata yaade accelanɗo. ɓe yehi ka iidire maɓɓe, ka feeto maɓɓe, ka carnaval maɓɓe, artoygol maɓɓe tawi annabi ibrahima ƴetti tenirde, o naati ka suudu sanamuji ɗin, o soppi ɗiɗi fof e majji, o heddini woturu pet, ɗum ko jandu ndun faami temeɗɗe sanamuji to sukoy, o soppiti koy fof e makko, o tacciti, o waɗi kuntoy. Qur'ana wi fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum, o soppiti ɗiɗi fof e majji ha heddi jandu ndun. Kanko annabi ibrahima o ƴetti tenirde nden, o ari o wengili e jandu ndun ɗo, o feƴƴi, o waali kadi ka wonno ɗon, o yehi ka koyen hum makko, o jooɗi, o fanki, o yehi ka koyen hum makko, o ƴetti position, o haw jaarigoy, sifano nani tengramɓe gono wirade aray, kamɓe ɓe ka koyenji maɓɓe ceerno yo Allah wallu on tun ɗin koyenji ɗon ta ko yaltoyta ɗon kon hara ko yeɗɗi. Bon on tuman ɓe arti, ɓawo ɓe arti ɓe tawi sanamuji maɓɓe ɗin fof soppama, ɓeni man fa'ala haza bi alihatina innahu la min azalimin, ko homboni waɗɗo ɗum ɗi reweteɗi meɗen, oɗo o jeyama e toñuɓe, o jeyama e toñoɓe. Woɓɓe go miijiti ɓe wi ɗon andi Ibrahima wino en mo nawni,
eɗon andi annabi ibrahima wino himo nawni o yilti minen min nano mo kambanaɗi andi neɗɗo hawjanɗo regilgol bonɗo haray toujours mo ngurngurunno ley ga annabi ibrahima rena yahe tum mi beppinay ɗi reweteɗi mo mi ɓakkinay ɗi mi faccinay ɗi hannde yahe tum jaka woɓɓe goo nani ɗum annabi ibrahima no sappo nde ayan hannde si ɓe yahi mi beppinte ɗo anndi no waywa koye ɓiɓɓe men ɓen ka cuuɗi si wonde a ñaɗani jano on fi tosoko on sa fokkiti yewgol ka golle ma ka makide nanayi janoni no accu ha nene ya hannde na ko sikkuɗa kon waɗani woɓɓe waɗani beppinte hannde donc goɗɗo nanino annabi ibrahima heno kambirana noon sanamu hoy sanamuji ɗin on tuman on ɗon ari sowndi chef protocole on ɓen sowndi lanɗon wonde ko ibrahima tigi soppiɗi saabu woɓɓe goo nannoymo aybinaɗi ma kambanaɗi qur'ana sifi ɗum kadi alqur'ana wi qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qur'ana wi ɓawɓe wi man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min azalimin ko hombo woni waɗɗo ɗum ɗi reweteɗi meɗen soppiɗi tacciti oɗo woni neɗɗo toñuɗo qur'ana wi qaluɓe wi sami'na min nani woɓɓe wi minen min nani de fatan suka on fatan sagata fatan kecco on o suka meɗen wiyeteɗo ibrahim yuqalu lahu ibrahim minen min nani o suka meɗen wiyeteɗo ibrahima himo kambana ɗi sami'na fatan yazkuruhum min nani suka hino kambana ɗi ma hino aybina ɗi ibnu abbas addi firoji ɗin ɗiɗi o maki yu'ibuhum aw yu'iduhum yu'ibuhum koyemo sabota ɗi kambana ɗi yu'iduhum koyemo kambana ɗi si o yehi mi regilayɗi ɗuɗo ka fof no yalte firo aya on himo kambana ɗi ma himo mokkoɗi jala ɗi himo aybina ɗi ɓe wi yuqalu lahu ibrahima mo wiye ibrahim ɓe wi fatu bihi ala ayuni nnasi laallahum yashhadun nangoye ibrahima addomo yeeso yimɓe ɓen ɗo fof o regile ɗo fo yiya wona donc ko sara goɗɗo hande kadi soppitali rewetendu yimɓe ɓen ɓe nangoye annabi ibrahima ɓe haɓɓimo ha yori ɓe addi annabajo on hawja himo andi o nangay ɓe annabaɓe ɓen e janguɓe ɓen ko logique ɓe nangirta goɗɗo e yewtere annabaɓe ɓen e yimɓe janguɓɓen ɓe hawja ko e logique ɓe nangata goɗɗo ko ɗum waɗi allah tabaraka wa taala wi wa man yu'ta al hikmata faqad utiya hayran kasiran kala okkaɗo sagesse ko wiyete wisdom kon ko wiyete ñeñƴal kon harakama ko mawni on tuman ɓe addi annabi ibrahim ɓe darnimo ɓe wi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim woɓɓe goo wi ɓe naɓi annabi ibrahima ka tribunal ka suudu ñawirɗum juge on wimo sabu saria on si laaɓi ko annabi ibrahima soppi rewete ɗin ko wareteɗo o memi allahji maɓɓe ɗin donc il sera condamné à mort ko peine capital ko yo maayu direct ɓe wi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ene ko an waɗi ɗum reweteɗi amen ɗin yo ibrahima annabi ibrahima o fewti ɓe o wi bal fa'alahu kabiruhum hadha ande o wiyarinami waɗi annabaɓe fenata o wiyarinami waɗi o wi bal fa'alahu kabiruhum hadha o wi hey tigi tigi on ko waɗi ɗum ko ndu jandu majji ɗo andi sanamu to so koy fof petiyoy koy fof soppama taƴitama liɓama o ƴetti tenirde nden o fawi ka balawal jandu ndun ɗo ñawalan ɗo fi soppede sanamu ko ndu jandu on yaari tenirde nden no fali ka balawal fa'alahu kabiruhum hadha ko ndu jandu majji ɗo woni ko soppito so koy fop tawi ko honɗum o faala koye mo arde o nangira ɓe logique sagesse o wi fas'aluhum in kanu yantikun o wi lande ɗi soppaɗi ɗo ma jandu ndun si tawi hon ɗum si tawi ko kamɓe si tawi ko jandu ndun soppiɗi asina kayru yoɗi yeeton ko mbo soppiɗi andi qur'ana no hawni ka fuɗɗode allah tabaraka wa taala wiuno fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ko ɗum ɗo annabi ibrahima falano ko si ɓe ari ɓe tawi sanamuji ɗin no soppa yo ɓe artu e makko kanko ɓe landomo o nangira ɓe landal
faami an question in a question question dan ko wiyete ko landal e nder landal landomo o tumba landal e nder ko ɓe landiɓe ko landimo kon o wi kanko annabi ibrahima bal fa'alahu kabiruhum haha fas'aluhum in kanu yantiqun selela ɗin ma lando ɗon jandu ndu tenirde nden ko hombo waɗi ɗum on tuma ɓe fewtimo kanko ibrahima qalu ɓe wi hey ko ayo ibrahima ɗi ko sanamuji ni ko leɗɗe ni koko lesani ɗum wawata wowlude ɗum koko lesani ɗum wawata haala wawata haala ɓe wi ɗum ɗo wawata haala ɗum wawata jabade en wota fetimmen yo ibrahim annabi ibrahima inni awa uffil lakum awa jasere moɗon